ما در خانه بودیم، بعد همین حادثه ترمن آمد. شما چه فهمید که این ترمن آمد؟ خانه به لرزش زد و بعد مادرم فهمید که ترمن آمد. анушаи 10 соларо кормандони раёсати кумитаи ҳолатҳои фавқуллода ва мудофиаи граждании вилояти мухтори Кистони Бадахшон аз зери тарма наҷот доданд. хонаи онҳоро тарма зер кард. бо падару модар ва додару хоҳаронаш чанд муддат зери тарма қарор дошт. ҳаво намерасид. нафас танг шуд, мегӯяд анушаи 10 сола. ӯ ҳанӯз ҳам бовар надорад ки аз дами марг наҷот ёфтааст. чунин нақл кард. آدمان آمدن و در را گشودند و ما را از آنجا گرفتن نجات دادند. خانه ما در زیر ترمن بود. ما در خانه من و پدرم مادرم بودیم. همه تو را نجات دادند، از خانه برو بردن؟ بله. بعد شما را کجا بردن؟ بعد ما را به همین مهمان خانه آوردند. اینجا مثال برای درس خانه جای داره؟ برای درس خانه شرایط هست؟ بله، برای درس خانه جایها هستند. کتاب هایمان را از مکتب برایمان دادند. برای آنهایی که ما را نجات دادند تشکر میگویم و به پرزیدنت جمهوری تاجیکستان هم تشکر زیاد میگویم. من کلان شده به وطن خود صادقانه خدمت میکنم. 22 нафар аҳли оилаи Насриддин Шоифҳо ки анушаи 10 сола аъзои ин оила мебошад, дар меҳмонхонаи Кавикас ва Санги Сафед ҷой дода шуданд. тибқи супориши асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои зарардидагони офати табиӣ тамоми шароитҳои зист аз ҷониби мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳр ва вилоят таъмин карда шудааст. дар ин меҳмонхонаҳо зарардидагон дорои утоқҳои гарм, таъмин бо оби гарм ва се вақт хӯрок мебошанд. шаҳноза Неққадамова ва ҳамсараш Моёншо Насриддин Шоев соҳиби 5 фарзанд мебошанд ва то сарзадани офати табиӣ ба соҳибкории миёна машғул буданд. дар ин бора шаҳноза Неққадамова чунин нақл кард. ман 5 та фарзанд дорам. 3 та студент, 2 та талаба. даҳшатнок буд, тарсидем, лекин боварӣ доштем дастгири моро мекунанд. хай ба ҳама миннатдорӣ, ба президентмон бисёр ташаккур. манижа Мурод Маҳмадова ва ҳамсараш Гелоншоҳ Насриддин Шоев ки соҳиби 4 фарзанд мебошанд, низ зарардидагони ин офати табиӣ буда, бо фарзандони худ дар меҳмонхонаи дорои шароитҳои ба талабот мувофиқ ҷой дода шуданд. ман бекорам, соҳиби 4 фарзандам. фарзандомам дар ҳамин шаҳри Хоруқ дар мактаби 6 мехонанд. тарсидем мо, бисёр даҳшатнок буд. ҳолатҳои фавқулодда омаданд, ба муёрӣ расонданд, моро ҳаҷо поён фуроварданд. баъд хеле фуромадем, омадем ба иҷо моро оварданд. шароита муайё карданд, хурду хӯроқи гарм, саҳар, нисфи рӯзӣ, бегаҳӣ, ҷомон гарм, ҳамаи шароитҳо ба мо муайё. мо ташаккур мегӯем ба пешвои миллат. боз умедворем аз пешвои миллат, аз давлату ҳукуматмон ки ба мо боз ёрдам мекунанд. номбурдагон дар суҳбат ба сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва роҳбарони шаҳру вилоят, инчунин ба ризокорону ҳамаи он ашхосе ки ба онҳо дар ин фасли сарди сол кӯмакрасонӣ намуданд, изҳори сипос баён доштанд. қиблагоҳи хонадон Насриддин Шоев Саид Дарвеш ки як умр омӯзгор буда, имрӯз нафақахӯр аст, қайд намуд ки дар ин айём оилаи онҳо ҳеҷ гоҳ худро танҳо ва ноумед эҳсос намекунад, зеро чун Эмомалӣ Раҳмон пешвои сиёсии олиҳиммат дораду мардуми инсонпарвару мададрасон. ҳангом ин офат мо 2 рӯз пеш кӯч кардем аз ҷо. бача кӯчондем. شما خبردار کردن؟ одамо хабардор карданд. хоб як оилам, як писарам қатъи 4 фарзандаш мондам ҷо. ман имрӯз намегум мара ба меҳмонхона овардан. имрӯз давлат аз солҳои қаблин чӣ қадар ғамхорист барои халқ, чӣ қадар дилсӯзиё дорад. ман дар ҳаётам фоҷиаи Барсема дар ёд дорам. чунки Барсем ки сел омад, мардум ҳама даҳшат овардан, гуфтанд ки тамом, не ки давлат, ҳукумат, президенти ғамхори тоҷикон бугум, президенти кулли тоҷикон бугум, чунон ғамхорӣ кард ки мардум аз ришта то тугмаю то дигар чиз бархурд шуданд, хонаҳо сохтанд. ман аз давлат бисёр миннатдорам. мо мардуми солхӯрда мо медонем ки имрӯз чӣ хел ғамхориё дорад давлату
جناب عالی در حق شهروندانش. این مرد شجاع با شجاعتش، با اراده مستحکمش از یگان خوف و خطر دنیا نمی ترسد، مردانه همه کارا را به نیکی انجام می دهد. من هزارها باوری دارم. دیگر مردم کلان سالم باوری دارن، مردم جوانم میدانن، کل بیرون از تاجیکستان میدانن که این چگونه سرور دلیر شجاع است. گلریز نصرالدین شویفا 28 سال عمر دارد. معیوب است. در صحبت قید داشت که همه روزه نمایندگان حکومت شهر خاروق خبرگیری می آیند و با او صحبت آرایی دارند که از این بسا خوشحال می گردد. مقامات اجرای حکومت دولتی شهر خاروق در اساس دستور، سفارش و دستگیری های بی‌واسطه پیشوای معظم ملت، رهبر دولت برای برطرف سازی عاقبت های این آفت طبیعی بسیار کوشش های زحمت های زیادی را کرده ایستاده است. امروزها ضرر دیدگان، آسیب دیدگان در زیر توجه رهبریت ولایت و رهبریت شهر قرار گرفته به آنها کمک اولیه رسانیده شده ایستاده است. باید گفت که همه ضرر دیدگان این آفت طبیعی در برابر اویله نصرالدین شویفها طبق سپارش پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان زیر توجه مقامات های دخلدار و شهرداری خاروق قرار دارند.